Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Temaşavanın heyeca ve mxeyr hatın bernama Rojava Civaki. İşte haftayektin emdi sab mijarın mühim ser ekranın rehber TV peşberi vene. Perskireyken de adaleti de u reforma da adaleti de te haberdan de mijara mey avulde ve ev mesele hebe Türkiye pişti gotun u haberdana ser Komar Erdoğan adaleti de enek nûkirin enek reform duxwazin çêbikin bingehu û embêjin saraskirina vê meselê wê çawa be û çi pirsgirêk de adeletê de hene em vêya dixwazin xeber din. Di dû re jî îqtisada Tirkiye jî di van demê paşiyê de hinek dengasî dikişîne bi rastî û têkiliyên nav Tirkiye û Qatarê di ser firotina Borsa İstanbul ku dibêjin قسمێکی جوێش سەدی ده قەتار بوو مشتەرەکێ vê şirketê servê de jî têkiliya Tirkiye û Qatarê tê xeberdan ew qa çima têkiliya wan nêzî heve û çima ew qa Tirkiye hinek qismê şirketê xwe hinek em bêjin ew firotayê ku difroşe Qatarê tê çimanê dixwazin xeber bidin. Mücadeleya bi Covid-19 re pêvajoyek nû de dîsa dest pê kir. Bi rastî nêzî salekiye ku tamamê dünyayê bi vê nexweşînê re mücadele dike û Tirkiye piştî ku mehên zivistanê dest pê kirin jimara nexweşên Covid-19 her diçe zêde dibe ev jî dibe sebebê tirsekî di nav milletê de û ji teref hikûmetê ve jî hinek tedbîr têne stendin berê ev tedbîr çi xalê cîne çi xanel cîne tedbîrên din lazımın yanına ev mesele jî em dixwazin xeber bidin. Di nav vê heftê de ji teref hêzên Almanya di Behra Spî de Akdenîzê de li hember keştiyeke gemiyeke Tirkiye ya ticaretê ya bazirganiyê operasyonek hat li darxistin. Bi rastî operasyonek leşkerî bû û nêzî 16 saet jî ev operasyon dewam kir. Ev dijbertî ev operasyon ji bo Tirkiye tê çimanê Tirkiye çi cewab da û di dawiyê de jî di nav vê heftê de rayedarek Avustralya salên dawiyê de leşkerên wan ku li Afganistan ketine nav hinek sûcan sûcê însaniyetê ku xelkê sivîl wê der qetil kirine îtiraf kirin vêya bi çi wehşetî li Afganistan wezîfe kirine û dîsa li Avustralya di nava vê heftê de li hember 6 malên Müslümanan operasyon hat rastkirin hinek sewalên wiha hatin pirsîn ku bi rastî ew zihniyet û dijminantiya Xerbê dide nîşandan. Evan mesela em dixwazin serê xeber bidin. Li stûdyoya mêvanê me rojnamevan û nivîskar Mehmet Baran û xêr hatin serçavan hatin. Xwedê cwar ezî be. Ji Rihayê birayê Seyfeddîn Gündüz bi me re ye ew jî wê beşdarî bernama me ve birayê Seyfeddîn û xêr hatin. Xêra Xwedê li we be rehmeldê û li bavê we be. Xwedê ji we razî be. Pirsgirêkan di adeletê de em dixwazin ewil xeber bidin. Serokkomar Erdoğan got divê em di adeletê de di darazê de hinek nûkirin hinek reforman çêbikin. Bi rastî adeletê û îqtisadê de jî behs kir lê em serê ewil dixwazin adeletê xeber bidin. Kêkê Mehmet Baran hûn jî nasnamayek wê rojnamevantiyê heye hûn rojevê taxîb dikin. Li gor we Serokkomar Erdoğan vê meselê çima hanî rojevê yanî nêzî 20 sale partiyek di îqtidarê de çima ji adeletê wiha şekwa dike yan jî çikê masî dibîne ku dixwazin di vê meselê de hinek nûkirin û çêkirin bikin. Belê. Yani bi rastî însanê ku siyaset dikin gerek baş bizanin اقتدارê dewleta hikûmeta û dewamkirina iqtidarê wan hikûmetê wan li ser adeletê vegere. Yani ku adelet heve îşê wan jî rehet derbas dibe millet jî xelqê wan jî bi wan emîn dibin û tedî serê 18 saliye xelqê iqtidarê hikûmetê daye wan
حكم بكن بعدالتي إذا تدي أب عدالة نلسر مسألة كي تنيك وعم دبيجن عدالة يعني أوي إنسانك سوجي بك أوي تدي لقوري سوجي إدي سيفيك جران عدالة بكن ومثلا محكمة بكن وبكن حفصة نكن حفصة يعني تديك مرف عدالة تفيجة تشتي أواتي بيرا مرف حلو كي يعني أف چرچوه عدالت پر زیده فری يعني مثلا او کسی کو تدی او سوج بکن زنگین ون فقیر ون وقتی کو تجزا لوان بریل گوری قانونا زنگین راجش فقیر را گرکت عدالتا خو بدی نشاندانه فنهف بدی يعني تدی انسانه کی کو خودی پره و زنگین و توی بشکل کی عدالت جرا درخی پیش و ای فقیره با هوا کی دنه اویا گرک شنوه یکی دن يعني او مال ملتي مال خزينه ملكيته دولتي لازم دناف انسان خدا دناف خلق خدا تب عدالتي بلا بكي انسان يكون محتاج من تب عدالتي بوانا معامله بكي توان تير بكي يعني افجي تدي د چرچوا عدالت ده مسئله کی مهمه لسری گره بسکناندنی یانز تشتیکو معرف فهم دکه حکومت سری 18 سالیه ترکیه حکومت ده سیوان دنه اداره دکن اداره کرنا وانا ترکیه يعني پردرش تو حکومت کی به شکلی به هوایی لسر نمایه و درج اداره نکریه يعني بالشكل او جابك وبارتيك بتني وشكلك ب هالبجارتنا ملاتي دهاتن سري او يا انت دي اموي حسابناكن يعني هالبجارتنا ملاتي بالراي ملاتي كل سري مانا وانا ان زياده وانا السرمانه يعني ملات بشكي بوان اولابو غوانا خدابو وان أبي لسر عدالته وإجا أنا أم دنهيرن تشنيكو مرف البرش عفي خد بينا هنكي تشني بيريتيكو مرف البرش عفي خد بينا وأوجد بينا تدي يعني إنسانك خلقيك في تشتي ببينا لازمك سياسات مدار جو بيتر في وان مسألة ببينا يعني او تشتكو حقارت لإنسان دالي عدالت تنكرني لبرچعوانا مثلا او كسيكو تديش بري 11 سالي هاتنا يعني برزا خب هفرا زوجينا يعني اف حقوقي تشتكي حقوقي نينا اف مثلا كتدي وقد حق قد كريا حتى 11 سالي يقرك هن نزوجين هن ديفيجن اف ياش بري وي تشيبويا زاروكي وان تشيبونا هن دكن حبسا لسرتي خبرداني يعني جارنا مرد فيجا اوي اوي زمان كي ناس دافيا حل بكن ناكن يعني تدي بسكري كي ما زنا يعني ما دام هون دزانه كنا حقيقي دفردايه وشما بيا حل ناكن وكي دنت ليدن هيري دا الي ابوريه دا الي فقيرو زنگينيه دا يعني زنگين daha beter زنگين دبن فقير daha beter فقير دبن سيستمكي بعدالتي وكدنا خلقي خدا بلا بكن وحكومت كارفها فقيري خراكه يعني سيستمكي بو شكلي بعدالتي ناينن مثلا vergiye distinin ji fakir jî û ji zengin jî di ölçikî da distinin biqasî hev distinin yani ew insanê ku te dî fabrîkator e diçe marketê tiştekî distîne ew çiqa vergî bide ev ê ku te dî belkî bi askerî ücret aboriya xwe dike belkî nikare zarokê xwe geçima xwe bike ew jî aynî wê vergiyê dide ev ya adalet nîne yani lazim e ku لگوری قازانجا انسانا vergiye لوی گوری عیار بکن يعني وقتهم بعدالت سرگوتنا عدالت خبر بدن عدالت وکی کوگو گوتنک برفره لیم سر دارازی پرزیده خبر بدن يعني او yargı کدبیجن يعني د محکمه دا کو او حکمی کتین داین لسر چه مثلا مگو اردوغان ویا گوتیه دو خبرداناوی ده لسر سه چار کسا اف مثلا ناوی وان کسا هاتن خبردان وان شخصا هاتن خبردان
لسرویم دخوازن هنک مسئله و بکن یعنی د محکمه ده د دارازه ده چه پرسکریک هنه یعنی جی رفورم کو چه بوجی لازمه سر کیجا مثلا و یک شی گو مثلا کو او جوانین کو جوانتیا خود زوجینه بونه خودی زاروک د مالبات ده پرسکریک کوانتنه لبلی وانا ایرود حفظه دانه نیزی 8000 کسام بست کن یک شی اف مثلا یک شی او یک هاد دیه جی تدی آنا دویجن امی قانون درخن انسان افود کن یا جزا دخینن جي إنساني كتدي مسألة واقعي واني عدلي يعني إنساني كل قرشي إنسانا سوش كرنا يعني مسألة دزي كرنا يعني إنساني كي كشتنا يا بشكل كي تدي حقوق إنسانا در باسيوان بويه جوان راتين دردخن وانا عفوتكن وانا شين ماليوان او كسي كنت تدي جراد فيجن سوجيوان هم بر دولتي تدي يعني تمام سوجة نسوجة تشخرا تدي بتبشعبي دولتي لتنيري تشتك وان كريات سوج حسابتكي بلي تبشعبي ويلي بنهاري بلكي نسوجة يعني او سوجي سياسي كو ام ديفيجن دشنجاوي قسمكي دشنجاوي فانا آتا نيفا و سوجي ويجي تلهمبر دولتي حساب بكي لازمه كتوانجي بكي بري يعني الدولات بدولتيا خو اگر كوفيد تشتي درد خراسته و بخواز عفو بكي غيرك واناك يعني بحبر عمر ده خبردانك خود سروي مجاري مسلك كو دركتبو ويا غوتو يعني ام خدي يعني خدي في دولتي و ادارهوان في دولتي ام دکارن سوجه لهمبر دولتی عفو بکن سوجه لهمبر شخصا ام عفو ناکن یعنی تشتکی وسا گوتو بوجی لبلی بنگه هاویا نه هاتو بو داگرتن که سیف الدین انکتک پیش من هیت ساله 2019 دا او انکت هاتیه چیکرن براستی ج هلبجیری پارتیا هنک سوال هاتنه کرن هلبجیری آخ پارتی نیزی صدی 45 حتی نیزی 5 امینتی به دارازه به محکمه به یارگی یان جنبیجن ناینن yani وقتی کتی گوتن ون دارازه امینن قسمه کی دوینا هل بجری CHP و وکیدن جی او جی حتی صدی هفته درته کو امینتی آخه به محکمه ناینن سروی بلکی آنکت جی برسكريكي دارازي دا الجور و الجور تثبيتي وش هنا از خوازم به سوالی دست بکم يعني قالوا إنسان فقير جسدي سب حقلي به وتكب محكمة ويش قاسي بحقيقة ويكي دولمند يكي زنجين يكي بشتوي هبه جسدي سب حق به قالوا تكب حبسي يا وجداب خناقه از به فايد خود بس بكم را تماشوانه ما به سوالی هيك سبب فكر او یک در مسئله رفورم ده از سر 3 نقطه از خوازم بنرخینم یک باندورا سیاستی لسر درازی اوی راب یا رنابه يعني إلو دبي أمي رفورمي بكن لمخابن أم دنرن درازات تركيا نبسر بخويه يعني نبسر يخويه هرتم دبن باندورا سياسة ديه هرتم سياسة دبي چه حكم الغربة تيكرن يعني برا كاس نكاره بيج درازات تركيا إلو سر بخويه بيتشان كاس نكاره بيجي تشتي عجيب أبا أردوغان بيشتي 18 سال شون ده دبي أمي رفورمي بكن أنا تشني işte nereyhane. Kuda işte dibe. İsa hicazat Türkiye'de kedi yani. Bir zahmetine حاولت خو بنرخني حاولت خو تيخ محاسبه قرأت كده خطيدكم يعني كتيخ بخلاق جي مهارتم إذن حقا يعني دبي هاوي ده سياسات قالك باندورا سياسات لسر درازي رابع مالي أجا يكمين يا ديامين أم إيرو بالا خو ددني متى دبي فتو تروش تسي واحد بيش مالي işte belki بحضرة حاكمي ويقرتنا صافجي ويقرتنا بوليسي ويقرتنا تشتي عجب أبا حكمي فان إنساني كنا فيان تروريسته هي حكمي فان دوام بك أوجي بسرعة مازن راسته يعني أم بعسا
مثلا ام بیژن هنک جامعه اسلامی سال 1980 نها حتی 10,000 جمع کارن دست بک. بله. آره. یعنی گلو دوی رفرما هانده و اردوغان کاره به عینی کام مزفره اوی بیجه وای وان انسانا تروریستن حکمه وان ترور حکمه وان نل ریه حکمه وان نل گردرازه و از حکمه وان رادکم ایک به حکمه وان هاتیه بنچاب کرن هاتیه کتنه حبسه السر ناوی دولت جوان لیبورین دخوازم و از تازمیاتان بدمان و از آن بگیم حقی وان وقتی که اردوغان تشتی هم بکه از فهم بکم که السر دارازی رفرم چه بیه جبو ام بیژن مثلا ارگانوکونی و هنک اپراسیون دوی هیله ده افهات کرن براستی اره افهات کرن للمخابن انبالا خوددنه وان انسان ناموسلی وان انسان خیرتکش وان انسان دیندار وان انسان بشرفلی جبو خاطر که اولدارن دولت وان نابینه دولت لیبورین جوان نافذه و دولت حکمه شتا فتو لسر وان دوام دکه یعنی ام وی دبینن ایرو اردوغان گاردیانتیا حکمه فتو دکه چه دمی که بیجه وانا ترورن و ام حکمه وانا جی قبول ناکن و چاقی ازی بوی باور بکم که وی رفورم کرش و چاقی ازی باور بکم حتی که حکمه وی چتا هان لسر دارازی رانا به وان انسانی نهاد حفظه دانه نگهن رزگاریا خواه نگهن آزادیا خواه و وان انسانا به سربلندی دنا براتی خواه نگرن از پیوار رفامی باور نکم یعنی قاس که بری تا چکی گوته تا گوتش تا اردوان گوتی دولت کاره سوچه ایکل بر دولت هاتیه کرن وان عفو بکه ایکل بر انسان هاتیه کرن نکر عفو بکه روی پیوار گوته راست اما مگشاب شعبی خود دید ایکل سوچه سیاسی ده حبسه دنه بکی نازم بردن اما ایک وانه امدمه چته ایکو جملت خراجی دگرن ایکو دکم مالی خلقه ایکو کیرات خلقه پریوان جوان سینن ایکو uyuşturucu دفروشن ایکو چه قبحاتی مدنه دکن گشی بردن یک انسان که اکتبه ناموسیات بردن عجبانی دبین yani جبو خاطر چه اف دولتا هان انسان قبحات دکن وان برده تسيخ ولا تسيخ بالرحمل سوان دكه وان عفو دكه وان برده جبو خاطر چه اف دولتا هان وقتها كي محمد باران قال كر برياح جدار جبو خاطر زوجينه واندخه بنچا واندخه حبسه جمراوان جهشي تر حش حضر يجي منه يعني دبت خالد برچ بكه يعني دبت ويد بيجي قالوا كنت ناموسلي بي تي بيچاب كرن تي تكر حبسه كنت ديندار بي تي تكر حبسه يعني دبت ويد شد بجد شك ما فهم كديه من دبت جدي انسان عفناك يك انسان جبو خاطر ناموسليه بيختي حبسه من با حش حدا انسانا جبو خاطر ناموسلينه برياح جتالي جخره دوست نكرنا زينا نكرنا قوتيه ابيا ابيندارا من زي ابيندارا خره لغور احكام شرعيه لغور كانوا شوبيه خو زي بزوجم زي بتغم ناموس خو او زي بيرنا جانكي بناموس بدوبينم جبو خاطر اف اشتهان كليه دبت ايرو جزادك اما او خورتي هان بوي كشكا هان را حاشا كوزينه بكرنا خرابيه بكرنا دیسا جی اکش که دیس نهایت به برزامنه و چه خیلی بوده برزامنه که زینایی دکم او دولت توبکی جبو خاطر که دی باوی کشکی تعدیل نه که اوی پویس نبرده دیوی. براستی هیوی یک دوی مسئله ده هیه که کسی فدین یعنی هیوی یک سروی مسئله جی هیه جبو دوی رفورمی ده او سروی مسئله جی سراست کرنه کی شیبه. نها اویا مثلا آره وقت هیه بس İçişleri Bakanlığı yani Vezaret Dahiliye Seroberi hükmeki kadın çekir. Yani ve hükmek Seroberi hat çekirin o lugor ve reformu eviyama kutuk eviyek yadı doya bunlar ilo Urfay Duroberi işte buradaki Aile ve Çalışma Sosyal Politika Müdürlüğü le Urfay be çarhab aşirare toplantıya çekir Duroberi çibu لبی توپانتیا بواره پیمان سن که کچکی حجازهای چوتو گرک نزوجن که بزوجن امی و قبول نکن یعنی من وانا امیده من هنده دکن وانتشتا یک درو بره چی بو یک سیرو بره چی بو یعنی اول حوجه که حکمت خو هلو بشینه که اول حکمت وانتشتاش کرافته خو داوشینه یعنی
هي دولة شندية دبي أدي رفورمي بكم يعني برا قسم بدنا كان نكرم بخافينه يعني يك داهية نظري وي رخنا دكا دبي عقيدة وي نحق دقيقة يا دلوقتي مديرياتا وي أيضا سايتا çocuklar bakanlığı الأورفاي بتشتي وهادك أبحد النقطة أبيك ياسس يا قالوا حطاناها صافجي وحاكميك بنحقي حكم كرن بحضارة إنسان قصن حبسي ومغدور كرن قالوا إيروبيف حكومات بيجي وش إيروبيف كي حكمك يانش بدا زي جزا دي ببرم كي ببوليتيك بسياسي حكمك زي جزا دي ببرم قالوا تشكي وها هبتنا به جبو خاطرك صافجي وحاكم بحكم عدالتي حكم بكم اوي قالوا تشتكي وها بكن نكن يعني كنت تشتكي وها نكن ووك بيث وحشتي شباط حاكم صافجي وجاغي لقول حكمي خوي ايكو ايديولوجيك حكم بكن وانسان مسلمان انسان ناموسيتا مغدور بكن وجاغي اف بيفال هواي دبينه تحكم بيفان تنيه يعني اري بيبكي خوشه لهندري بالايه بله يعني وك سيفكي خوشك به وهندري بالا به وهات يخيا كرن بله يعني او جايه دبان سين نقطه حكومت هندري داغره او شاخ لازم هم هناك دنجي للسري خبر بدن ودر حقي في مسألة ده ريا گشتي هناك خبردار بكن لسر في مسألة برسكريكي كد دارازي ده هنا برسكريكي ملتي لورا حكومت شي مجبوره لوان دنگا گهداری بکه او سراست کرن و راپورا کو و بی آماده کرن سروی مسئله چیه دروژه پیشته و بی دیتن محقق يعني از خاطر في نقطه بدم نشاندان برای فاتح و مسئله ام بقدین گوتنه خوی داویه بیزم کرم کن نقطه کی حاکمت حجمن اشاره ده حاکم بو گو از نهاد شغلم مگو حاکم بی نها تلوفات شغلی خصوصا تشوي شرناغي تشوي جم دوسكي خو ولور يكيج در حقيقه بو شكايتي تدام حكمي تبي تحكمي وتثبت باقي حكمي جيت قالوا باويت بها بعد الثلاثه تبي حكم كرن صريخ الطبق باقي هناك صريخ الطبق يعني حاكم باوري بحكمي عدالتنا درجتنا ادخل بيجي ام دیسا ستودیو دفترن اقتصاد ترکیه ایرو امسری خبر دادن براستی دمکه دریج امسری مسری خبر دادن شخوا پولیتیکایا کو سری 20 سال 30 ساله ابوریه داد ekonomiye داد اقتصادی داد تی آجوتن نل ریه یعنی پولیتیکایا سر فایزه ده و سروی سیستما کو تکلیین به دولتین دنره دسر پری دلار ده کتی آجوتن اویا پرسکریه که جبو ترکیه تنینه براستی جبو تمامی ام کارم بیجن دنیایه خیلی چند دولتا بلکی چین دوان سال داویه ده او آبوریا خوش نشکا و زیده کرمازن کر بو رقیب امریکا روسیا بلکی قسمک کارن بحثاوی بکن اوروپا هنک سر بخوتیاوی هیه لبلی تمام بلکی دولتین ایرو کو سرپیه خواهیدی دید که دخوازم بسکنن دبن استلا وی پریدانه و سیستما فایزه سیستما بانکایا هر دچجی ایدی زیادتر شخوره جی دیگره شخوره تمل ساخلم آویتیه daima millet deyindar banka yani. Serve sistemi de jî daima li hêviya dawiya mehêne yan jî dem ew kararê faiza ku tê stendin bankaya navend Merkez Bankası ku dibê min faizê awa daxist min faizê awa derxist ev jî aboriya milletê rasta rast tesîr dike. Dibin van em bêjin gotina da jî اقتصاد ترکیه نها روشک چه وادایه که محمد وارن؟ بله. اولا شخو تدی سرک جمهور بحثا ویجید کرد بجا امد ورده جید آبوری دا جرا فرم بکن و علامت کتا دی ورده جیوی دست پی بکن در کتن راسته زاوه خوش سر ایش را کر بلکی تدی اهل ایش آنی ویداری لبلی حتی کو اف سیستم فایزی و بدست بانکا ملتی وان
ملتي خود ديندار بكن أو في شكلي الجوري قناعته من أدسمل دربابه شيء شعبي مال دستي إنساني دربابه ده شعبي مال إنساني كنت دي متشبسن منا دربابه يعني أم بيجين كبرج ألمانيا یک وره لترکیه لإستانبول لشهر کی فابریکه شبکه براسد حب انسان مت ده بشخولن یا ام بیجن کابراج قطر تدی وایتن برا ورن او قنال استانبول عرض دوراوی بکرن يعني بکرن برا پروا يعني الهيفيا سرمایه دروا سرمایه دروا پری دروا بشکل کی ام ایرو روفي روجا خو درباس بکن ادوک و روجا خو ام درباس بکن لبلی تشتكي زمينة بني بيما سغلم ناي آبيتن ويسفيرو سخنتي شيفا جاردن أو زمين أو جبن بيما هرا جبو بيا لازم أو شي محكوميتك يا براستي محكوميتك يا تنكاري سرمایه در و استعمال بكي محكومي وي سرمایه ده بقسم يعني أو سرمایه كينجي بخوازه دكارت تشناب تبدأ كرني يجي بريخو بقرب بفا وقتی کو گرت برت یه بکوی سخنتیه گره که پیشیا ویا بگری اینجا از امید دکم کو تدی قصتاوان ده آبوریه دا رفرم و اوه یعنی اما نای خویا کرن تدی قطر هات لویدری غیری منقول استند یعنی مثلا تدی مثلا آذربایجان و ارمنستان دا دویژن اوه 5 مليار دولار سواش تضمینات حربی و بدن آذربایجانی و دچاپمانی درباست و یعنی کنی خوب ارمنستان تینند و پریویتنه یا اوید بردا عرض بده یعنی اوی فلان عرضی بده آذربایجانی امجی عرضی خو یعنی تبتی عینی معنی یعنی امجی عرضی خود فروشن که هنکی پری گرم واره ترکیه و پاشی وی چواچه بده و دیسا دستی مل دستی وان انسان چاوی مل دستی وان انسان آوه یعنی لازمه که ام تدی بنویت شب کن زمین کی ساغلم چه بکن ام بخو تیرا خو هون چاوی مل دروانی و ام بخو تشتی کش مرا لازم و ام بخو ایمالاتاوی بکن دستک بدنه که انسان می کچونه گندا یعنی تدی ملت به نخواشین پرشو گندا گندوالا بوون لبلی به نخوشین ملت شو گنداش خورا خانیه چکر یعنی او کسی که چونه گنداش خورا خانیه چکر نه امکان وان هنه عرضه وان هنه ساتار وان هنه تکارن حیوان خوی کن امکانی بیه که حیوان بسینه وش خورا خوی که جغرافیا ترکیه جویرا مساعده يعني مساعده ملی ثروت کو جراد ویژن کو امکان بدی انسان خو تدی آن خانی لور چکرنه دبانه نبانه کیوان شهر یک لگنده دچن فنا هاوینی تدی یازلخا که هر وی ورن وقتی کت لسر ملت خوب سکنی خیراوان بخوازی امکان بدی وان برک اوجی لویدری ایمالات بکن یعنی مثلا حیوان خوی کن تشناب جتشت جناب دستی وان در که و جبوكو زمينة بن بيما ساغلان بوا بحزارة إنسان ببي شكل يعني لازم أقول بري خو بدن في تشتي إمكان بدن إنسان خو و أف مسألة فايزة بنيرن تدي دولار زيادة دوا يورو زيادة دوا زير زيادة دوا دويجن جبوكو زيادة نوا أم هادي فايزة زيادة بكن يعني فايزة زيادة كي برينة كي هي تباش ناكي يعني تبچكي ملهمة دي ايشاوي داتيني اللي باش ناكي في برينا ما بفايزة باش ناوه تفايزة زيادة كي ايرو بچكي دكوا سوي جاردن زيادة دوا في پري في ملتي وان ويرگيا تتيني تانجاخ مهد مهيدا بلكي سال سالي دا تتكاري فايزة پري وان انسان دولمند دكاري بدي ملت وقتی که فایز زیاده و خودی انسان خودی پره خودی امکان خودی متشبسن خودی فابریقنه یعنی تشتا دردخن ایمال دکن و به هزار انسان استهدام دکن وقتی که دلار زیاده و زرار دکن تجی فایز زیاده کی که فایز زیاده و مرگ دوازه فابریقه خو بفروشن وی پره منی کش فابریقه در که وازه بكم بانقاي مهد مايدا
پریویجی زده مهمه ده او قص پرج مرابینه چما از وی ریسک دادن بر شعب خوب فابریقه دا دلار زده و از تکم بین استرس دلار و یورو و پری اشتیا نادم وی مالی از ایمال دکم از سرمایه وین کارم در خم از ایش پری خود اینوی یعنی دور ده ام دامارا شاه داماریه خود برن yani sistemek li ser çêkirinê yani ser üretimê ku em dibêjin sistemek wiha qewî lazim e ji bo Tirkiye bi rastî Tirkiye ji aliyê coğrafya da jî di hêla cotkariyê da di hêla wekî ku Keke Mehmet Baran got ji aliyê xweyîkirina heywanan yani Tirkiye îro muhtacê goştê dervayê yani veya tişkî xerîb e yani bi rastî hem coğrafyak mezin e hem jî ببركته يعني لبلي دولتين كو بلكي وقت دباجر دي شهري تركيا تنن ايرو گوشت دفروشن تركيا هناك امبيجن طعامي جودكاري دفروشن تركيا جبو تركيا افياجي راستي تنغاسيه كي سيف الدين سيرفي ده هناك تكليا تركيا وقطر مرب خبر بده براستي دناو عالم اسلامي دا تركيا بهناك سکنی خوی لهمبر هنک نحقیان گرک جارات تقدیر کرن دوی هیله ده دستک چه قطر دستینه هیلا سیاسی و جی عسکری و جی تکلی وان هنه آبوری جی ام وی براستی یعنی لوی مسئله عجب ما نامینن ام ویا تقدیر جید که نیزبونا ترکیه و قطر حتی ایران بلکه هنک دولتین عرب ایندن ايكو مازني وان وقرالي وان خو نفروتنا امريكا حتى دولتك وك مصريك ويرو نج سيسي بونا هم ب او مادين خوي بن عرضي هم اي سر عرضي هم بجغرافيا خو دولتك دولة منده ام فيابر زيدا نانرخين سيرفي لبالي افروتانا هناك ام بيجن شركتا يانجي عرضا تي امبيجن رخنكرن ونشوال في مسألة دن هير الناس بونا تركيا وقطر براستي بيبكي مكرمان جاهية خدم أدور الناس ببا دبي شعبيل دريا خلي سريا أن إيرو تركيا دا أبوريا خدا براستي كحكمك عدالة السابقرن بس يخير يعني كرتشتا بس يخير جبو خاطر كحكومات دبي إسرافا هاندا دفجي برناده بله اسراف شي ما بحث نكر اسراف شي مسألة هيك مزنه اسراف كي پر زيده هي ابيك ياد دويا دي احاله ده خصوصا پر تكر يعني حكومات بتشي تعزي تنبوري خاصي بيبكي بطماني ولو هي يعني هم حكومات ده ابوريا خدا فقير ابوريا خدا بتنقاسي دي وش فرصه خو يجي قراتيا كيم نابه انا حيران ايرو ابوريا ده هر هاوي ده الار بده تو اوریا خو جبو خاطر خلاص بکی هر تم تو عشرة لثمرة تزيدك يعني ايرو مچو من جبو عربي مازوت سنده بشش ورقه حتى 6 قروش يعني ابيا لثر يعدي هذا اشتكي بتر تني يعني ابيا حقيقه اقل مرض يعني ايرو عشر لثر عشر جملات سندل يعني ده هر هاويات نري حكومات ادبي اشرافتشتا جز بيستي بو بيستو بينجا اشرافتشتا جز تي بو وقصي هرتم 20 دقيقه يعني حكومات هرتم خو خلاص ذكا لملت يشغل بملت ناينات ببرا ملت الشهر طريقه بنره جبو خاطرك ملت استحتام بك فابريقا بك تجارتي بك ريفك حكومت نهات تشتكي ناك يعني من افسري كان صالح حكومت 20 زيادة كنا 20 بي تو اجراتي ويتندي يوك ونها قلت زاوية خواهي جستر ايش قالوا آويد قالوا زاوية شو او يا تشتكي جداية ايك هاتي نها سريجي اجراتاوي يا اول فايدة جسدي بينجي زيدكر يعني وك چاره تريكي شكر براستي ادبده خفاندنك مزن دبينم جبو چه خفاندنك مزن دبينم ايو امپريال سيستم para ki testevan heye ve para bebelenkana dolar paraya zede dikin paşa ter bu ida vak hınakar debe vay mec dolar terafa para kazanç kir da ida de paraya tek fayda tu fayda ida bilen beke yani van insana
قافكي بالدولار بري خو ديدكن قافكي بفايده بري خو ديدكن قافكي بزي بري خو ديدكن يعني بهرتم وان تشتكو دارت كفن بلند بن بري وان ديدبه من هرتم ملد تكبت انغاسيه بركي بيركا ملد كيم دبه اما بري بيركا وانا كيم نابه يعني حكومت كدخوازه د ابوريه د رفورم کی بکه gerek işte اول برای خو بده üretimi yani van insani fabrikatör van insani karsaz gerek destek bide van bike gerek bejun xalaskari mene yani gerek hükümet jivan insani karsaz re jivan insani fabrikatör bejun xalaskari mene ek mexlas ke hunun ورن fabrika çe bikin insana texin iş bikin hem bir işreve kem bikin hem bir alitika ve fiyatı ve kem bikin hem mazota ve kem bikin yani gerek derya luan çe bikin İro meke fabrikatör aleteke desine bizede fiyatı fiyatı yani vakti tişteki çeydi ki paya aletike paya enerjiye cesedi si zede tirheye aviya tiştek pir zedeyi halbuki لولات Avrupa yani paya aletike paya mazote de üretimi de belki cesedi de belki işte de haşt yani minler cesedi haşt kede Türkiye sedisi yani Türkiye seyqativi beter لسر مالیاتا ürüne هي حوجيه حکومت ویا بنخینه یعنی ویا تغبر چاوی خو و insana جبو خاطر که منر یو و برداغا اگر تشتکی برداغ عجبه لترکیه چی دابه اویش devleti اویا şerbi yani جبو چه devleti çünkü Türkiye çedbe baha çedbe halbuki elektrik bahayı mazot bahayı vergi bahayı yani bunları 10 kalem 20 kalem cimret vergi tehtendir yani merek fabrika kvedike ya da dükkana kvedike ve ya çar olacak ki mali müşavir medgara bir vergi ve çiftahiyye vergi ve çiftahiyye devlet çiftahiyye dedi bir az yani devlet bir ortağım emezin yani Türkiye'nin kasladığıt birti devlet bir ortağım emezin mener merek bir kada fabrika ki avadike cek avadike bencihab sadhab hazab itanda şoğlandın geçip perevat tıxiye ama devlet jüvi beter para kazanç dike. Jüvi belki çan kata beter para kazanç dike. Yani hocaya devlet peşiyaban insana veke yek adı da ya gerek devlet israfı berde. Yani dej ve kuratiya haberde. Yürü amdenlerin yani yeki bakan vezir te Urfa'yı misalen hazar insan der peşiyaviye. Çahıcaya ya kuda jvara zibe. Yani çahıcaya ve insan der peşiyavi وان انسان işe خو دبن ذکر خو دبن موضوعات خو یومیه خو هر چی خو درن پیوی باقام تب خیراتی اویا شهر مجمره yani gerek hükümet dej ve kuratiya berde dej isafe berde o van ihale ko çe dibin ki usulsuzluğu beke gerek ceza ki mezin luan bibirin ko ca kedine kada ve melatihan neydizin yani iro jibo khatek yek ihale de 5 kuruş para de te habika ihale بدقت دذاكرن منر ملتي ما جسدي ست خساره دكره لبي انسانا بكي جسدي 5 بكي جسدي 3 كار دكره مجبو خاطر جسدي 3 بلاتك بيكاوي وصوصا كي بسدي ست دذاكرن حكومت قالك حوجه دفان اشاره في الرفمه كي مازن بك بله مساله جوها قضيه براستي ما هزستاني بشتي دست بكرن شخو افترس هبو mesela نخوشینا کرونا ویروس کد بیجن کووید 19 Türkiye demek ki hecmara nexweşa em nebêjin ve şart sistema xwe guhert yani ew kesên ku testê wan pozitif derdiket heta demek ki teveyî aşkere dikirin piştî ra eko testê wan pozitif derket lêbelê nemuhtacî nexweşxanê bûn li mala xwe bi ilacê xwe vedixwarin û wiha nexweşînê derbas kirin vana rexamê wan negotin ve şartin bi tenê eko diketin nexweşxana rexamê wan hatin gotin heta demekî bakan wezîr vêya gotê jî lêbelê piştî ve dîsa sistema xwe veguhartin êdî dîsa serê heftîkiye tamamê nexweşê ku testê wan pozitif derte yani
حتى نها ما بعسا 5000 كر نها بعسا 30,000 تكن ون بيواجويا في مجادله بكوفيد را تشوا دبينن يعني اف مادام سيستم اف يونتم دريده بو چما نهات بردوام کرن یا ندريده بو چما حتا ویگا اف نخوشین هاتن و شارتن راستی دمک دريش سروك وزير تندرستی صحت به ارادك خوشك و پیواجوی آجود هیجی يعني او اراده هي السري او خدمته اماكي معرف تقدير دكه بله اون كيماسي چه دبينن يعني بله يعني تدي اف نخوشين مرف نكره بيجت يعني تمامي بدا سر حكومتي لا راس يعني راس تشتكي مصيبات كي عامه يعني بله وتدي اف مصيبات في سري تركيا تاني واجينات يا بسري دنيا واجات يا حتى بلكي تدي او دولتك ام ديفيجن دها بيشتا شوينه او gelişmiş امكاني وان وفلان زيادتر مثلا عمريقه تدي ام دفين او ديفيجن ام خديه دنياينا تدي امكان و هر تشتي خداون سر سلاح جبو حربا خو حاضر كربون اما جبو حتى انسان خو ملت خو هاد دركت راستي كنت حاضري كي واني بشكل تنويه يعني يعني ابنا خوشين مصيبت كي بسري دنيا تبدا بسري انسانيتيه وهاتيه يعني بلكي جبو انسان مسلمان كو از ديفيجم بچاوي عبرتي مرم هان نه مسلمان يعني عبد خدانه بچاوي لازمه بچاوي عبرتي عملي بنهرن يعني ام اوقع عاجزن ربي عالمي فيروسكي كو بچاوا ناي ديتني كان بچن هزار اوقع مزندكن هيد ديتني بميكروسكوبيك اوقع آلتا ليدن هرن هيد ديتن يعني ام ميكروب كي بشكل بتشوك ام نزان جو كدا تيما و مرف دقرا مرف دكوجا انسان بيدمرن يعني في شعبي عبرات لازم عمليه بنيرن واكيدن جبوت تشتني اهوا لازم ملت تف تدي بزانم بون حركت بك يعني حكومات نكار السري هر مرف كي بوليس كي عسكر كي جبو سوجدن يجي جبو في ايشي جبو اولهيه انسان خو بلكي تشتكي جدا سيوانتي بكن اما ريب برمرفا بخن يعني وكيدن لازم ملت دقات بك ملت ويد بر شعبي خود بينا د اقرباي خود بينا يعني هنكيا باوان رحمه كرنا ديوان كرنا اقرباي وان نيز كرنا ياشلي وان انساني سالی وان پیشتا چونه تف رحمت کرنه ام لبر چاوی خود بینن خستخانه تجنه جی ایدی نخوشاب کنه تنه شینن مالی وان یعنی اف عبرتک یا لازمه که هر کس خوشی بپاریزه خوشی محافظه بکن و نکهون ناو هف دور ببین جبو ویات دی چرچوه کی دانینه تمام دولت دانیه دولت ترکیه جی دانیه هیوی رجات کن جملت خود بجن حیران نکهون ناو هف دعوتا نکن تعزیه نکن یعنی جهف دورون و ماسک خو بدن برده و پوزه خو هاویا چاره یعنی تدی جهان نمرلی دنیا وقتی که ملت قداخه داتینن در نکون سوکاکا نخوشینجی دکوه دمکی چاره یعنی ملت که در نکوه نخوشین دکوه اجبوی لازمه که ملت جی تشتی مسئولیتی که تیسر ملیوی دقات بکن و لازمه که دولت مثلا تدی پرتشتا دویجه جملت دخوازه پرتشتا جملت دخوازن تمام سر چعوا جملت بخوازن تشتی که وره سر ملیواجی هونجی دقات بکن مثلا جبو تدی استانبولی از بیجم شخوجی استانبول شهر مزن نقاسم جی استانبولی زمان پیش جی آنا جی لتركيا تبي بلاده يعني چونكي اسطنبول بسري خود دولت كيتي حساب بنفوسها خويا زياده انا لاسطنبول اوان عربي توبلي تاشماكو جيراد فيجن ومترو وان وتوبيز وان يعني بشكل كي وسا ملات ددن سر استياف سوار دكن مرف او زمانی که تدی و نخوشینی تنبو چوابو دیسا و سنه لازمه که دولت پیشا ویا بگره یعنی مثلا مرک مجبور هر عیشه خو نوسا یعنی دشخوله اوی هر العربویا
خصوصی تنه كل سواري هرا وهرا لوي عربي سواري المترو سواري هرا ايشي خو جانا جي د مترو دقشت كتا دي بحف كيجي نكار هرا اي وقت كو توي امكان ندي كت جمارا وان عربي كو تدي انسانا توبلي تاشما كو دگر انسانا دفند تو وانا جمارا وان زيدا نكي و نكفي بيشيا كو تدي سرسري هف سوار دفند تنكفي بيشيا في تشتي ملت مجبوره كو سوار بفا مجبور هر عيشي خو و سوار دفن بشكل نوا هفدا نخوشين بفي هواي بلاد و و نخواستم جيوان مهيز وستاني جبو في نخوشيني دمكي دها بيتر جرا مساعدة و دها بيتر نام إنسان بلاد و دولتي درواجي أوروباجي و تبي تركيجي وان شهر مزنه كو إنسان پر زيده دناف هفدا إنساني وي پرن دناف وان شهر دا پر زيده رقم زيده بونه و رقمي كو تدي حتى أنا نشان ندنا يعني الجوري قناعتها من دولتي أوروباي وانا نشان ددان نددان أنا زانم ل لازم بو كتسري أوليدا نشان بدن نخوشه يعني تنكريا خستي تدوي نخوشه كم من كريا خستي أزوانا جمارا واندتم إنما تكوي كريا خستي دبن كنترول تداية تدي درنا كوا توي تداويت كي دخستي داية اویکو تدی پوزیتیف درتی توی چینی مالاوی یعنی او تهلیکاوی ده زیاده تره یعنی تناوی تبخو ناوی داناینی ماله ها یعنی شخود سری نخوشینی ده تدی ده بهتر به انسان دنه او بولاشما ریسکی امکانی وی هیه ات مرک تستاوی دگری تدویجی هر مالا خو یعنی هات خستغانی و حتی چو ماله بچند انسان را تکیلیاوی چه بو گرک تپیشیاوی یا بگریه ایکو تهلیکاوی زیاده یا اوه و تدویجی هر مالا خو مرک تشا مالا خو اتدی اف هس قودی در خصنا اشتا يعني كنت نخوشينا تثبيت بوه و جمالا خود در كوي جي كي ده بوي شكلي تكارن تثبيت كن امريكي تلفون خود مالا خود دينا مالا خود در كوي دي چوا تثبيت كي يعني وانه كنت تشيني مال ده تهلكه وانجي انسان را زيده لازمك توان تعقيب بكي او جماراوي جي دور دا بدي جبوك انسان بزان من چخه تهلكه وي زيده قنا خو محافظه بكن در نكمن در باي که سیفدین دسته داخل مایه براستی مهر نافبری تدبیرین کو سرو کمار دوگو لازم هم هنک تدبیرین دنجی بستینن لگور و چه بن اف تدبیر و بین برفره کرن يعني تدبيره كحكمة بسينة أول جرك ملت ببابرك يعني وقت كي محمد قلت هاي ملت ثوان كذا جرك بتشتري طرف بينا يعني براستي أزبالة خدمة ملت وقت جابوري ترسل يعني برا إشماجي كم لبن برا أم ديشة خدا جبن وراحتي أم بيجي خلال نبى الحكومة جي جبوا خاطر كدنام ملت جنجشي شيء نبى أنا كيفان رقمه كم نشاندا كد سيدا فان رقمه زيدا نشان بدانا ودنام ملت جنجشي شيء بنا ويعني ملت أبي بكي بهاجي بكتنا بكي تشين خوش شيء بنا لكن حكومة جبت ترسي يا ده حكومة أبوري اشترسه يعني دبيكو أبوري داتنها بالنجاكي قب دمشق يعني إدريجي نجدي هلا دبي أتقوي أبوري محري ملت يعني حكومة جوان حردو ترسا إنكي رياضة مدمشانده نهاد به أمد شنابكن يعني براستي زبستان شبكة وان إنساني كل درب دشغلون إشي ممكن أمين بسمي تتبع الملاقة دبن مكتباتي گرتن پرتشات نگرتن نیو مسایی تشغلاندن یعنی حکومت شنه لید که بکی قسمه کی دکه ما بهتر گرک ملت باوری خو به چته بینه او نقاشیات گران وی در باس ببه و حوجه بیا حکومت بکه حکومت د ترسه که ملت بیا وی نکه حکومت جوی پر ترسه یعنی دبیک حکومت از بکم و ملت بیا من نکه وقت ملت لجور حكمته بسرية لبر حكمتي راكه وقت حكمت زيادة فكره يعني بيك بيوقت از بيجم أو ملت بيجي بينينا أوي قالوا قاعدة بيشوابه يعني حكمة جبت ترسه جباي قاصي حكمة قافة تام قوي نابيجه أما جرك حوجية مثلا إلو معلم ناشن مكتبة أما جرك معلمة أورنجية فر جوالي وان جرك باش بدن فهم كرن كواي ويتشتا خطركي مزنه حوجيك أم تدرسيا فا لجور بي
پروی بمشینه ایرو مله جامعیان گش والانه برا مله حوجه به که لازم به مال بمال بگرن دری ملت بالا و چتی هم بکن یعنی حکومت مموری وانا نها والانه tabii vana minak değilim, vana örnek değilim. Yani gerek hükümet dever de van memuri ki naşıgulun bu an seferbertiye ki ki millet hişyar bakın. Maliye xwede bin, lvan tişta muqatte ste çewt nekin, nevi nexweşî nekin, dinamete pir negerin vesaire van tişta bidin, millet bidin fêm kirin. Hatta ku millet vê tiştîhan fêm neke, bi peyva hükümetê neke, vê tişta çaresar nabe. Bele. Yani gengeşek içe de bir hükümet jüve gengeşi pırtırsa jüve. Bele. Yani muhakkak ve yenek tedbirindin verin lewra her roj rakamên nexweşînê zêdetir dibin. Bi rastî ev tedbirên ku niha hatine stendin jî li gor min li gor fikra min nebesin lewra roja sebtê û lehdê bi tenê piştî saet 8 varê niha derketina derve qedexeye ji bo kesên extiyar û kesên ciwan dibin ya 20 salî de jî qedexeyek yasaxek heye lêbelê a rastî wek kê Seyfeddîn got pir zêde lê nayê miqatekirin û di nav saetên din de jî em derva ciwanan dibînin û ev mesele di nav milletê de bi rastî pir zêde li vê meselê nayê miqatekirin. Ev jî dibe sebebê ku hinek tedbirên nû wê werin muheqqeq. Demana berê hatiye temaşewerên hêja pişra me înşallah bernama xwe bidomînin. Temaşewarên hêja bernama me di domet qismê dawiyê de em ê li ser operasyona İrîna dibêjin li hember gemiyeke Tirkiye, keştiyeke Tirkiye operasyonek hat rastkirin di Behra Spî de ku gemiyeke bazirganiyê bû ticaret gemîsî ku dibêjin jê re diçû ber bi Libya li gor xeberê dawî ku me xwend hêzên Alman ji sîstema Uydiyê hinek em bêjin şübha hinek guman bi dest xistiye ku ji lîmana Tirkiye wextê ku ev gemî bi rê dikeve barê wê sîlahin ev sîlah jî diçin Libyayê ku gayri qanûnî ne ev. Li ser vê nêzî 16 saet operasyon di gemiyê de tê kirin tiştekî nayê dîtin. Tirkiye li ser vê meselê bi rastî heqê wê hebû ku bive hinek mercî û wek em bêjin Yekîtiya Milleta wek NATOyê ku ew jî endamek NATOyê ye lêbelê tişkî xerîb bû Tirkiye vê meselê nebir wan kurumê beynel milel û wan kurumê ku Tirkiye jî endame ji wan re got ez ê serê xwe vêya hel bikim em ê cewaba wan bidin wan got serokkomar vê got we çawa xwend vêya yani hêzên Alman xwestin çi bi dest bixin gelo Amerîka dîsa wê hanî oyînê çünkî ew sîstema Uydî a Amerîka wê xeberê daye. يعني أنا تدي سرق جمهور قلت أمي جوابا عن بدن بلد بردا جيجو جيكو إجاب ذكر مسألة خبري عن بدن وان بيريتيه كدوردا ألمانيا ويونانستان بهفرا كرنا كدر إجاب كريه مدايا وان يعني تدي أبيج ددا نشاندانه كو مسئله چویه یکتیه ملتا و جیه کو ایجاف کریه تدی کو بدنه که لبله تدی آوه کو düşünce insana tevada rûniştiye ew ancak tedî hev bi hevra tişna bikin û hevdû ji hevra pişvanekî derkevin
اردوغان جي لوي قناعتي يعني اسباب مسألة جوان بيجم جي مسألة ما وي حل نكن يعني يك لهمبر ألمانيا و بشوانا كتير تركيا نكن جبر وي قد دي أمي مسألة بخو حل بكن يعني الجوري قناعتها من اف خبردنا يتي في معنى يعني نكون ندانا ودري دانا ودري اللي بلد تدي تشتكي ويجي در نكوا لازم اكو ام حقيقو للسر حقيقو بسكن تي في معنى بله تدي اف بيريتيا كدور دا كرنا لتمام لهمبر تمام او دولتك يكتيا ملتا دا جي جرتنا لهمبر تمام وان انسانا چما لليبيا او حكومتك وهي مشروعيه او جي مشروع قبول دكن ووقتك حكومات كي مشروع وان مشروع ديتيا دواج تركيا دواج المانيا دواج يونانستان جي كيجان دولتي بخوازه شخورا سلاح كي بالسينه نكره بالسينه قي مشروعيات كره بالسينه ها سلاح تديكو يا ساخن قداخنه جرانن gerek tedi bey izna yakitiya milleta ve neyi frotan tişnevsa zaten tının divirda. Yani mesela ben devleteki meşru jxura xwastiye savunma xo Yunanistan ji Almanya silah disine. Kestikare jera bivejetin kari bistini ya ji peşegemi bigri. Hani kum ne meşru ya belki tişki manaki bir şekli merhab kari jera darxsta. Haftar للساحة ليبيا أو هيزا نمشرو جنرال حفتر فرنسا الويدر دستك داي من جويب قوتا انا حفتر الويدر انها مشروعه والويدري او سلاحي جراني كنت شنو ويدري روسيا دفا ويدري فرنسا دفا Birleşik Arap Emirlikleri دفا ويدري Arabistan dışına ويدري para dışına ويدري silah dışına ويدري insan dışına ويدري askeri bir para dışına ويدري Fransa dışına ويدري herkes dışına ويدري ki neşaniye ويدري سلاحي خو وجبي انساني نمشروع يعني اشكره ببن لبدزي نبن شيء يوسف يعني مساله نأوى مساله تدي دفي باش وان باشيا دا تركيا بيشكي تكارل سر بيو خو بسكنه يعني مساله تدي تركيا ردفين ام فرنسا سلاحي نادنت او يدوي بمنتي نادي ازش خرجك چیتکه اف son mesela Van Paşa'ya ku Türkiye dedi ev uçağı bir insan o bir silah o bir füze yani hakikaten hinki nazaret dünyaya daser Türkiye yani Türkiye acaba cardın ve Osmanlı yani imkan şey bu dedi behezahu Azerbaycan ve Ermenistan'la haftıkın mevziya lehember hep kolane لشکری وند مبزیه دل برهون تانقی ویالی ویالی یعنی او تشته وانی لروی عرده یعنی ایجا تیه uçağa خویا به انسان راکی و درکه بر دوی عزمان و اوی راداری وان جی نبینن و او هوا savunmak وانا کت دی روسیا دایوان او خو اطراف تکن دویجن چارو اداره کرد لهم بروانه چاروش تنی وکی دنی دوی تماما imha kirin. Yani tahsab ki vana dijor da tijwara man'a kitne riske kitne ku ev dijor da wan binin xwari jî be insana neticede mal diçe jwê derê hücumî paş mevziyê leşkerî dike. Ermenistan. Yani nikarî tişkî bikî. Ya gerek sistem ki usal destete de cihve yani jî tedî teslim bayrağı kişandın yani eviya piçkî bala insanê bala devletê Xerbî kişan nexasim Avrupa ku devlet kuvvetkî bi vî şeklî girt viya tehlikeke lazım hem pêşeyî bigirin şixwe viya ve naşêrin jî pêşiya Tirkiye û çi dikin bikin bigirin divêjî vê teknolojiyê di Libyayê de jî îstîmal kir dûr da îstîmal kir PYD jî îstîmal kir berî wî li Sûriyê kir نوو پردنگ ندا دور دا قوتاوی تنی روسیا فرق کر تدی اوجی پرزیده نت کت شپامانی دگو و پشتیوان لشکری وان هاتن کشتنی و تدی لوان خستن و تانقی وانو او گنتیوان جی کدکشین نشان دادن داوین پچاپامانی دگو یعنی روسیا دگو هون و مالوان خراکریه
روسيا فرق كر إجا ليبيا يجي ويتشتي استعمال كرن أنا لأذربيجان الدنيا تفيديت إدينات وشارتن جبروي مسألة تدي القبرصي المراشي أو مراشا كنت تدي دقوتن قرتية يعني نفوس تيتن هي إنسان تي ناجي يعني شهركي فاليا لهمبر تمام دولة أوروبا تدي رسك شان مرك شو دري زيارات كر قوامي وكن يعني عرض ما عرض روما اكيد وبرابه خدي مالكينا براون سر مال قرونين كما ام شهركي والا دهلن او كسي كتدي لالي روم او خدي حقون مثلا خاني اي و بناي اي و عرض اي و وناجي مثلا تدي هاتن طلب كرن اف عرض ميا وبدن وانجي يعني تدي مثلا دفردا بيريتي تنيا لبالي شهركي والايا چما والايا چما جيانتي تنيا او واناجي مثلا اردوغان گو از ودري وكمو وكرجي ميرك كا حتى كدري دما اذا جبر في خاص بيشيا تركيا بغن اصلا افتشتكو مثلا سلاح وجي سلاح دفا حكومه ليبيا مشروعيه جي كريا دفا ديكي يعني تشتكي مشروعيه يعني بله توار نسلاح بونجي يعني تشني خوارنه بون و بوياخون او يكودفيجن بله وقت ما عندك ما كي سيف الدين سيرفي مساله ازوي سوال بپرسم يعني افيا محقق تركيا و قوزكي دستي خدا بهيله يعني في نحقي في بيريتي حتى بلكي تركيا جيله كي دجيب في بلكي كيف خوشي دبه يعني لسر اوبراسيونه كي وها 16 ساعت هات دوماندن د بحر سپیدا همبر گمیه کی او والا درکت هندره و اوی او قوزه کی دستی خدا به هلال گور و سلو کمار گو می جواب بدن و شک چوا جوی داره که کسی فتی يعني براستي اول ان خدن جمسري فهم بكن ايرو نيرنا امبرياليزم لسر تركيا بچهاوي ان خدن اول فهم بكن امپریالیزم خو آغا دبینه دبی از آغا ما ترکیه جیش خود غلام دبینه دبی تو غلامی می تیل پیمواری مگو رابر رونه وقتی ترکیه تعبیر ظلم الخوام بذب که جلی آغا الخواه که امپریالیزم یعنی آغا شماق الغلام خو دبی حتی خودان دبی تو غلامی منی وقتی که غلام دبجی آغا خو برده شوپک دن هره دیسا آغا شماق لدخی یا دحفک لدخی دبي ريا خزانه به ورسر عصري خو تو غلامي مني امبرياليزم هرتم بچاوي غلامتي لتركيا دلره جبوي قاسي جبو خاطر تركيا نتر هشي خو نبت دولت ايثار بخو حكومه خو ابوريا خو تجارت خو بخو بك بو خاطر وتشتهانه که اوروبا جاري جانا دربال تركيا دخه يعني حقيقه ايرو كتركي كالمانيا ev gemiya, ev keştiya Türkiye daru dore ve gert 16 saat kat hundre ve çna çekir maqi Almanya ne dana hundre valayı dana hundre valayı zana ku hundre ve çikitene bes duhaga mesaj ki iş Türkiye bişinde yani çabe meserte hayat işte habe bak nakeke balan gotu yani per işte nereti dikin mesela Hafter insana ki ne yaki fermiye Avrupa به اشکره سلاح دوی اما کناه ترکیه اشکره بویاغه یا دا شکل خارنه بده حکمتا یا فرمی یعنی امپریالیزم ناخوازه ولاته ای مسلمانا بسره خواه حرکت بکن یعنی او وید دخوازن نکن هاوی اردوغان جنها پیفچه بکه براستی اردوغان آلیکاریا خواه یا لیبیا بقوی نشان بده که بجوای از پی حکومتاس لیبیا می از به هر چیزی خود پی ویمه وای از اشکره جدبم یک یاد دویا ایدی از به اشکره ایجاد سلاح جیب فروشم لیبیا یعنی اوی بنگهای ویچه بکن اوی پیمانوان له بکن ایده اوی ترکیه به اشکره یه سلاح جیب بده لیبیا یعنی جوابه بزن اوی وانابه یعنی بجوای از ایدی سر بخوامه ایدی اجباندرا و دکتمه ev Beyrutya Avrupa şike derdi براستی ام تخاطرنی که دیروکا به مسئله جملتی خود بدنش فهمی وقتی که اف دولت هات دامزراندن دامزرانه و دولت هان به امپریالیزم پیمان چکرن چه پیمانه وان هنده یک که اوه ترکیه
قبلگاه و اروپا به یعنی به ترکیه هر تم Avrupa خراب که مینا مثلا ایرو دراز ترکیه گیش اروپایی تو حکم اسلامی تو حکم مسلمانات تنهی یعنی جی ایتالیا تشنا آنیه جی فرانسا تشنا آنیه جی کدری آنی و آنی اما جی ولایت مسلمانات خیلی جی اسلامی تشتکی نه آنیه دبی بری و گرک بری اف دولت هان لأوروپا به یعنی پیمانک وها هاتی در کرد یاد دویا دبی گرک هن تکیلی خوای ای مسلمان قد بکن گرکی اولت ای مسلمان تو تکیلی و وانتنه بن هنه وانش خواهد دجمن بزانه بن یا سسیا حوجه هن اسلامی تو احکام اسلامی تو اشارتی اسلامی تو علامتی اسلامی سر خود نهیدن چاوا ترکی آوا بود چکرن حرف انقلابی چکرن سریع علمی مشکرن بحضار سریع علمی مشکرن جبو خاطر که علامت اسلامی لستر بین ملتی هان نهیدن یک یاد ده قیافت انقلابی چکر نیشتن اشتغال هکا سوی شبقه هبه کم تنبه شاروالی تنبه به هوای جیب هزار انسان دام کشتن یعنی ترکیه لستر وان پیمانی خواه به هزار ملتی خواه به هوای وحشت گه حتی کشتن هنده کرن ایرو اوروپا زانه که ترکیه حوجه برای و تبلغه های اوروپا به چه دمی ترکیه برای خواهد اوروپا بدگرینه برای خواهد ولایت مسلمانا اوروپا شیماقا که به اکونومیک لیدخه به آبوری لیدخه یعنی دولار لی بلند که فایده لی بلند که تعدیل لید که هنک سلاح نفروشوی هنک تشان نفروشوی به هوای دخوازه ترکیه تخبن باندورا که تنگاسی که ایدی ترکیه نکر به بینه خواه بستینه یعنی دخوازن ترکیه چتکی چوابه وقت اجابی چوا تسخو لبر اشتا مزنه امریکا گرته به سرطواندی به زلیلتی به پریشانتی işte milyar dolara ki duhaste ya katve para bedamın adı maaşı memuri xo bidim او دخوادن Türkiye'de ve zillette handa be ama Türkiye pari ki sere şeyhe vare be sere xo siyaseta başo be sere xo politika çebeke be sere xo beri xo bide velatê Müslümana beri xo bide deru dorê xo eviya ji emperyalizmê xeterekî mezin e emperyalizm ve çiyan qebûl nake min der Almanya ji wextê Osmanlî û heta niha di nav welatê emperyalîsta de en eyênês Türkiye wana bûn yani wextê Avrupa'da jî wextê ki Osmanlî jî hebû Almanya xwedê giravî dostê Osmanlî derebastî bû xwe nedî Osmanlî dikir tatan herba mezin Osmanlî ji ber wê kete herbê o ya doya bala xwe bide Erdoğan özellikle baxusus wek têkiliyê xwe Almanyakî pêş de dibe yani naxwaze qut bike wek dixwaze di nav welatê Avrupa'da wek dostekî wî hebe naxwaze ew dostê xwe ji tesê xwe birevîne ama em barê xwe didinê Almanya dahi bi dostaniya Türkiye xwedê giravî ev sed salê vekirê de jî dostaniya vê welatê hane tevê vê dostaniya xwe avê erdê min de çi dîne serê Türkiye yani em parêkî vê tiştê em fêm bikin ji emperyalîsta dost dernakevin emperyalîst dibê em axeyane hin xulamê me ne nêrîne emperyalîsta vê havê ye yani îro malesef em dinêrin di nav welatê me de hê jî êk hêviya xwe bi emperyalî dînin hene hewce ye dîroka Türkiye dîroka Osmanlî û herba emperyalizmê miletê me baş binirxîne baş fêm bikin Belê min îro me Urfayne miletê me Urfa li hember Fransa herbekî mezin çêkirine wextê divê herbê de Ereb Kurmaş Türkîş bi hev re bûne yani gerek em fêm bikin emperyalîst ne dostê min ne dijminê me ne û emperyalîst nexwaze em bi ser nigê xwe rabin em serê şê xwe rabin emperyalîst vê tiştiyan nexwaze gerek miletê me vê tiştiyan fêm bike Kekê Seyfeddin xwedê ji we razî be malava ava sê çar deqê me maye mijara dawî em ê ji kekê Mehmet Baran bipirsin bi rastî mesela operasyona li hember gemiya Türkiye ji hêla prestîjê ve ji bo Türkiye yani operasyonek nexweş e belê Türkiye wê cewabek çawa bide di pêş şerojê de wê derê meydanê lewra dewletek ku sînorê wê ji em bêjin behra spîra tune yani em dewletek wek Almanya ji wê derê tê di nav behra spî de operasyon li gemiya Türkiye dike heta yani li gor hinek
ام بيجن كسایتی کو دوی مسئله ده خودی معلوماتن دوین اویا احتمال بیکو به سبب حربه yani Türkiye hember ve karbu دوی آنی دا دوی دقیقه حرکت کی بکل ورا germe gave ko nektep ki bene dayin ام بيجن تأثيره هي وفائده هي بتشتي كو روج سردا درباس بون شو او هناك خبرداني سياسي هناك خبرداني نرم بين كرن بحث تجارتا ناف تركيا والمانيا بكرن بحث سياسته بكرن او سربي مساله بيگرتنج بو برستيجا تركيا لغور نرينامن اتشتكي باش و لبره تركيا و جوابك جواب ده داوي دناوي هفته ده رايدارك أستراليا بحثا سوجين لشکرین وان کل افغانستانی کتن ناوی سوجی کر و لیبورین خوش ج افغانستان چند دقیقه مایه سه چهار دقیقه براستی وقتی مپرزیده تنه مسروی چند گوتنا بیجه بله جارنا او ظلمه کو کرنه هنک جه اعتراف تکن یک جوان اعترافا ابو کو استرالیا جنرال کیوان درکت همبر چاپمنی و قمره ویتشتی گوت یعنی افتش به چه شکلی بو لوی داره لشکری وان تدی وان ویتشتی گول بله امریکا بصدقاتی لوان وان بیریتیا لافغانستان کریه روسیا زمانی خدا کریه انگلتره کریه تمام دولت غربی کرنه çünkü Afganistan'ı kırbun şuna evka ya leşkeri o denema silahı xu o ser milleti Müslüman beniren çi silahı xu yenu çe dikirin de birin dur di insana da deneme dikirin dedi van paşya icel Suriye vitişti dikirin silahı xu ye ko Rusya vana dedi امکان وانه کل عراقی و افغانستانی او سلاحی خوی نو دنمت کرن امکان دسته وان ده و روسیا دور دته نبود. اجا و پاشی که روسیا جیکتا سوریه ویجی سلاحی خوی نو سر انسانا دنمت کرن. یعنی ام لشکر استرالیا اکد نود که و ازل حرکتا نوا ازل حرکت لشکری نو. تجربه وان چه بوه لقارشی لشکری دینه دوین اشترا اوی محکومی بکش محکومه ده سیوان دایه برددن انسان پیددن کشتنه انسان پیددن کشتنه که جسارت کشتنه پیرا چه بوه yani şu an mecbur kuştune hatine mecbur kuştune gerekti yani de ali kuştune de tereddüt neki yani kuştun tip kuji İca ev leşkera ekut kujinji liste hoç etkin yani de dinvisin kijan leşker çan insana kuştiye İca behavrat kaven yarışı ev dve min evqas kuştiye edine dve min evqa kuştiye bir şeklici yani habdu teşviki kuştuna insan atkin beni ev insanı kuştuna insanı mahkum edildi sevanda da hafsadane o insanı sivili ku besujin sırf denemej bu ku tedi نفسه خود تطمیم بکن یا جیج حوالی خورا بیشن تدی حب کشتی آوام یازده حب کشت و بانایی جد نویسن zaten به وی شکلی کیفی تسوجه وانتنه بونه و مسلمان اوساش خورا کنه دنمه تختاسی و کشتنه به پزنه خدانه و ایرو جی لسر ویتی خبردان و بیشن وک لیبورین خواستن و پاکش بون yani و اردم دان نشاندان yani هنک وسا باور دکن هنک وسا باور جی دکن لیبل ام باش دزانن اوجدوی نگویش yani zulm و جرم وسا مزن لهمبر مسلمانا کرنه بمليون مسلمانا بوی شکلی کشتنه زاروکو پیرکا yani بتوی علما اسلامی از دویم افغانستان تنینا و جرم خو بسیو نیحف بسیو نیحف انسانا کو بسبب وان سیو نیحوا ام لیبورین دخوازن بوی شکلی اوی خو او بکن اوی خو درخم پاقجی هنک انسانی مجدوین اها مدنیت اول بیش بله تدیه نشانه پیشکشونی اوه و اعتراف کرن و لیبوری جی خواستن او لیبوریه سیو نیحوا
خواستن پکی لأفغانستانه چقاس انسان مظلوم انسان بیرک زاروک او انسان د مدرسه دا يعني چقاس انسان هاتن کشتنی و شخو قجمارا وان بلینینه جبوانا که لیبوری خواست تکسی بله دجو رازی به ام هاتن داویا برنامه خواه مالوا آوا که سیف الدین مالوا جیاوا جرحای بشتاری برنامه مبوبون حتی یک دن بمینن خیر و خوشیده تماشاون هجا امانتی خدا بن شباب خیر